Finals za CDF z'abashija ahabwa umwaka 2023 ahagati ya UPDAF Recruiter na Engineering Brigade bazanira cika cenda timu zombi ziri kwinganisa hagore mu handijo aba UPDAF basingirwe finals emirundo mwenda omuzano guno babanza kureba mu katimbo mu dakika ya 25 barukwerwaho omuzani Julius Tamutomong bitombwire buce bw'eshweka cha kabiri engineering nabo bije kuteba goro yo kwinganisa mu dakika ya 9 barukwerwaho omuzani Fredone Carity na bwa nyuma yo muzano kwendera gore mwe haryemwe abazana bayitwa kusumura za penalty kutora no musinguzi aho engineering yasinga hagori na haryemwe na yejola nagenda baba ramugama zalambita mubala kasina cyego sawa cyaguyibiritewo nabala kimbibiri bisatu bina nagenda Zempaka z'abakazi zasingwa timu ya UPDAF barukugutura timu ya Bombo General Headquarters ahagoro 25 kandi timu ya 3rd Division batwara umwanya gwa kashatu bwa nyuma yo kusinga timu ya Military Police ahagoro 2 aharya 28 abasinguzo bona bahebwe medali n'ebikopo aha mukoro ogwakorwa muhwezi w'umudumizi w'amahega Uganda Lieutenant General Peter Erweru owajwekera umudumizi w'amahe General Wilson Mbaso Mbadi nanguba bakobe bibinja bitubadde mbibadde byamanyi ekyo kyobomanya ne tusobodde okola kyo kuba kubabona ne tutoche ekikopo kinichola kulira ndi musanyifu nnyo kubanga olunaku lwano mpangudde ekikopo ndi musanyifu nnyo kubanga taddemu amaanyi mangi ate mukama tatulekulidde. He has been there for us from day one up to today.